السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې شنبه مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست وایم تاسو ته. راځئ چې درس شروع کوو. کیس 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 دا څوک دی؟ کیس معنا دا څوک دی. دا یو سوالیت دغه ده چې مثلا یو کس ولاړ دی یو چا دغه کې مثلا دا څوک دی. کیس Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? دا څه شی دی؟ وبخښئ دلته هغه راغلی دی، هغه نه دی، دا دی. دا څه شی دی؟ J'ai une peau très sensible. J'ai une peau très sensible. J'ai une peau très sensible. زه یو ډیر حساس پوټکی لرم یا زما پوټکی ډیر حساس دی. Es-tu allergique à quelque chose? Es-tu allergique à quelque chose? Es-tu allergique à quelque chose? آیا ته د ځینو شیانو سره حساسیت لري؟ یعنی کوم شی سره حساسیت لري؟ Qui est le propriétaire de ce chien? Qui est le propriétaire de ce chien? د دې سپي مالک یا خاوند څوک دی؟ Où travailles-tu? Où travailles-tu? Où travailles-tu? ته چیرې کار کوې؟ Tu travailles trop. Tu travailles trop. Tu travailles trop. ته ډیر زیات کار کوې. ته ډیر زیات کار کوې. Où es-tu allé hier soir? Où es-tu allé hier soir? Où es-tu allé hier soir? ته پرون ماښام چیرته تللی وې؟ دا قوسینو کې چې او راغلی دی دا فیمینین لپاره راځي. Qui est ton écrivain préféré? Qui est ton écrivain préféré? Qui est ton écrivain préféré? ستا د خوښې لیکوال څوک دی؟ écrivain معنا لیکوال نارینه لپاره. Qui est ton acteur préféré? Qui est ton acteur préféré? Qui est ton acteur préféré? ستا د خوښې اداکار څوک دی؟ Qui est ton acteur préféré? ستا د خوښې اداکار څوک دی؟ Entre s'il te plaît. Entre s'il te plaît. Entre s'il te plaît. مهرباني وکړه دننه راشه. کچیرې انترې ورب دی، کچیرې تاسو لپاره وایي انترې s'il vous plaît او یو کس لپاره entre s'il te plaît. S'il te plaît. Ferme la porte s'il te plaît. Ferme la porte s'il te plaît. Ferme la porte s'il te plaît. دروازه بند کړه مهرباني وکړه. Fermer ورب څخه اخیستل شوی دی. Ferme la porte s'il te plaît. Asseyez-toi s'il te plaît. Asseyez-toi s'il te plaît. Asseyez-toi s'il te plaît. Asseyez-toi s'il te plaît. مهرباني وکړه کښېنه. یو انډیوال دی، ملګری دی. دا تو چې دی خو تاسو پوهېږئ چې دا یو کس لپاره استعمالیږي. Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi معنا حوصله وکړه، آرام اوسه، خاموش اوسه. Calme-toi معنا آرام اوسه. Silence s'il te plaît. Silence s'il te plaît. Silence s'il te plaît. Silence s'il te plaît. مهرباني وکړه غلی شه، آرام شه. Ne parle pas s'il te plaît. 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 Ne parle pas s'il te plaît معنا خبرې مه کوه. مهرباني وکړه خبرې مه کوه.
arrête de pleurer, arrête de pleurer, arrête de pleurer. ژړا مه کوه، ژړا ودروه. مثلا ژړا یو چاته وایي چې ژړا دې ودروه، ژړا مه دروه، مه کوه. arrête de pleurer. ژړا دې ودروه، ژړا مه کوه. écoute s'il te plaît. écoute s'il te plaît. écoute s'il te plaît. مهرباني وکړه، غوږ کېږده. Pourquoi ris-tu? Pourquoi ris-tu? Pourquoi ris-tu? Pourquoi ris-tu? تو ولې خاندې؟ تو ولې خاندې؟ Ne fais pas autant de bruit, s'il te plaît. Ne fais pas autant de bruit, s'il te plaît. Ne fais pas autant de bruit, s'il te plaît. مهرباني وکړه دومره زیات شور مه کوه. مهرباني وکړه دومره زیات شور مه کوه. Marche moins vite, s'il te plaît. Marche moins vite, s'il te plaît. Marche moins vite, s'il te plaît. مهرباني وکړه لږ ورو ورو ځه. یعنې یو ملګری سره روان دی، هغه ډېر تېز روان دی، ته ورته وایې چې marche moins vite, s'il te plaît. مهرباني وکړه لږ ورو ورو قدم واخله، لږ سلو سلو حرکت وکړه. Ne perds pas de temps. 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 وخت مه ضایع کوه. وخت د لاسه مه ورکوه. وخت د لاسه مه ورکوه. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble. راځه چې یو ځای ولاړ شو. Allons-y ensemble. راځه چې یو ځای ځو. په شریکه لاړ شو. Il est interdit de fumer. Il est interdit de fumer. Il est interdit de fumer. دلته سیګریټ څکل منع دی یا سیګریټ څکلو اجازه نشته. سیګریټ څکلو لپاره دلته اجازه نشته. Allons au cinéma. Allons au cinéma. Allons au cinéma. Allons au cinéma. راځه چې فلم کتلو ته ولاړ شو. Reposons-nous 10 minutes. Reposons-nous 10 minutes. Reposons-nous 10 minutes. راځه چې 10 دقیقې لپاره آرام وکړو یا 10 دقیقې آرام وکړو. 10 دقیقې استراحت وکړو. Attends-moi un moment. Attends-moi un moment. Je reviens tout de suite. Attends-moi un moment. Je reviens tout de suite. Attends-moi un moment. Je reviens tout de suite. مهرباني وکړه ما ته لږ انتظار وکړه، زه په ډېر ژر به راشم. یعنې مهرباني وکړه ما ته انتظار وکړه، زه به په یوه شېبه کې بېرته راځم، یعنې فوراً راځم. Éteins ton téléphone portable s'il te plaît. Éteins ton téléphone portable s'il te plaît. Éteins ton téléphone portable s'il te plaît. مهرباني وکړه خپل موبایل دې بند کړه. مهرباني وکړه خپل موبایل دې بند کړه. Éteins la musique s'il te plaît. Éteins la musique s'il te plaît. Éteins la musique s'il te plaît. مهرباني وکړه موسیقي بند کړه. Éteins la musique s'il te plaît. یعنې مهرباني وکړه موسیقي بند کړه. Quand est-ce que tu me rendras mon argent? Quand est-ce que tu me rendras mon argent? Quand est-ce que tu me rendras mon argent? تو به کله زما پیسې بیرته راکوي. مثلا یو کس باندې دې پیسې دي، یو کس سره قرض ورکړه، هغه ته وایي چې مثلا بیرته به زما پیسې کله راکوي. بیا دا جمله به استعمالوي. C'est un sujet très intéressant. C'est un sujet très intéressant. C'est un sujet très intéressant. دا ډېره په زړه پورې موضوع ده. دا یو ډېر په زړه پورې موضوع ده. J'ai une idée. J'ai une idée. J'ai une idée.
زه یو نظر لرم. مثلا یو شی په باره کې یو کار په باره کې خپل نظر وړاندې کوي. زه یو نظر لرم. C'est une très bonne idée. 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 دا ډیر ښه نظر دی. دا یو ډیر ښه نظر دی. Je ne crois pas avoir fait quelque chose de mal. Je ne crois pas avoir fait Je ne crois pas avoir fait quelque chose de mal. Je ne crois pas avoir fait quelque chose de mal. زه فکر نه کوم چې ما د کوم غلط کار کړی وي یا ما کوم زه فکر نه کوم چې ما کوم غلطي کړی وي یا غلط کار ما کړی وي. صحیح شو. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. معنا تو صحیح تو رښتیا وایي. یو کس مثلا انګلیش ورته all right مثلا you are right. همداسې په تو صحیح یو کس ته تو صحیح tu as raison. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? آیا تاسو موافق یاست؟ Est-ce que tu es d'accord? آیا تاسو موافق یاست؟ یو چا نه پوښتنه کې موافق یې تو؟ Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. زه نه پوهېږم یا زه پوه نه شوم چې ستا مطلب څه دی. زه پوه نه شوم چې ستا مطلب څه دی. Quel est ton numéro de téléphone? Quel est ton numéro de téléphone? Quel est ton numéro de téléphone? ستا د تلیفون شمیره څه دی یا څو دی. یو چا نه پوښتنه کوي چې مثلا ستا د تلیفون نمبر څه دی. Mon téléphone portable ne fonctionne plus. Mon téléphone portable ne fonctionne plus. Mon téléphone portable ne fonctionne plus. زما تلیفون کار نه کوي یا زما تلیفون خراب دی. یو چا ته وایي چې زما تلیفون کار نه کوي هغې ته به دا جمله استعمالوي. J'ai oublié ton nom. J'ai oublié ton nom. J'ai oublié ton nom. ستا نوم رانه هیر شوی دی یا ستا نوم مې هیر شوی دی. یو کس ته وایي چې مثلا ستا نوم رانه هیر شوی دی. J'ai oublié ton nom. Demain, je t'enverrai un email. Demain, je t'enverrai un email. Demain, je t'enverrai un email. Demain, زه به سبا تا ته یو ایمیل لیږم. یعنی زه به تا ته سبا یو ایمیل لیږم. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? څه وشو. مثلا څه وشو. څه واقع شو. څه شوی. یو چا نه پوښتنه کې یو حادثه کې یو څه شوی. څه وشو. Tu es un crétin. Tu es un crétin. Tu es un crétin. ته ډېر احمق یې. Tu es un imbécile. Tu es un imbécile. Tu es un imbécile. ته یو احمق یې. crétin, imbécile دواړه احمق ته وایي. Comment oses-tu me parler comme ça? Comment oses-tu me parler comme ça? Comment oses-tu me parler comme ça? تو څنګه مثلا تا څنګه جرأت وکړو چې مثلا ما سره په دې شکل خبرې کوي یا تو څنګه داسې جرأت کوي چې ما سره په دې شکل خبرې کوي.